Tangata foi! Hei oi! Oi lulu e lulu e tangata foi lá tu e a futuna no foi e a futuna no foi Oi lulu e tangata foi lá tu e a futuna no foi e a futuna no foi Hey! What do you do? Hei oi! Oi o lili o tau hua e koe awa taki moana e koe a vele ngane kalanga a i la katauna kita a i la katauna kita hei o e a Kore ke u whatapu ki he kere tupu a kakai o e whanuani. Te whito ki he matakari nana wala. Ana o tōru a Ken Pelani o ku whai at mi ai ku whakahoa. Pea o ku hufanga atu he talamano e whanua, lotu pe mai ako. Ka tā ke hoko ata i tau poro kalama kui loa ko e te fua whaifio alo au ko e tātāranga e pa alo au. Pea ko uwhatu loa atu heni ki e tahine prinsesi la atu whipeka tuku au kune mai moa ako i Ken Pelani anu e sit whawhanua Australia. Pea pe he whoke whaapa ki e talawhikaurai o tonga ke Australia ke tistu i halangingie. Pea mo kau tau whanua, whare a matapure, kau ta kilotu, mo kāinga, ta hine Ken Pelani. Pea peheka ki mo tolu o tau peo, mo mea mai ki he tau poro kalama, ai tātāranga e repa o lo au. Pea au ni o kou tarikari atu ke whai ha tātāranga pea mo koe Tokatahami atu whaiwa ko ia me mi tonga ko visesio siasawa e lo au pea mo e wawanga ataloa studio ke whai ha mawheringiaki i e ahoni i e konga ula ki koe kamata mai pe me he ene ngā ue ko ia o ku whai i e retio i e kai e taim tatau te ua te tuku ke te ia ke ne hanga whakahoko mai, ai kamata e maporo kalama, pe te utoki mui a te kia kai whamaloka te koe ki se sio, alo au a sau i e whainga maari e koe ni mo e tuku e taimi ko lawe i pe ngai whatongia i tongana i e wawanga ataloa studio, ka whawhiawhia, ai puri i a ngai kaimi i e tau whainga i whatongia ke ai lo au pe pehe ki e ngā au e whakamea tū whaiwa kona koe whai kai te utoi whaloloa te utuku atu ke kamata mai patatoki hoko atu ai pe ka kou tari e rei au pita koe. Isisia? Isisia ke whanonga mai pe? Ko whamaro atu e whawanga tupua. Maro. Tan i hono o whamaro o mai haro atu e wawanga tupua palofeta sio ala ki whainga maari e koe miki te au. Te ulawa o tawa no atu i repa o au. Whekau aki pia moe me atu. Ae koe tauke ia o kumaunga ue aki pia mei tomani. I hono ririu rea ai ngahi mo'oni i mea o kuhoko i society kai uma a takai o sonua. Ka kou whamaro atu ai hono o mai a whainga mai e te whai atu ai hatawa noa whekau aki. Tapu koe kua ke osi a whaki. Ka ke whakaturo watu i ho tau whonua tok tapuni ko tono. Ka tāpea moau ke taranoa atu. Whekau aki pia moe me atu whaiwa.
te ko hono whakapāwangi te koe ririu lea whakapritania koe art and creativity. Koe mea tu whai wāhi. O ke whanau Nei mai, he tawhaaki koe. ia hoko at weka. Pa oku motu au pito kai ke u. Kai ke ka pau oku wono atu pe. Ia Te atu mua ke u lange. Ia ko motu pe la ineka ke hoko at pe koe whainga maria pe ke la maria mai pa ke rea mai pe koe. Oye. Tu mua ke u lange ki he iai. Koe uhi koe kamata anga ia. Oe mea tu whaiwa. Te koe iai haata. Te oku koe hoko atu ia. Te koe hoko mai. Mei ono hau. Te amo ono pō. Te taulaki anga. O ngāhi lau mārie. O ngāhi lau mārie. Ae oku ririu fōtunga mai o hoko ko materie. I anga hono whakauhingai. Te amo ono whakatonu reai. Maratu unga. Te amei he ngāhi iro i atu. Ne tūtuku rau mea mai he whangakui. Aia koe anga ia. Oe taau. Oe mea tu whaiwa. Oku nofo ia. I he sino whakalau maari. Te koe uhingai a kou whenga ke talanoa atua i ai. Ke malawa ke whai hasio. Ki he uhinga. Oku malawai. He ataha mea tu whaiwa. O whakahoko a ririu fōtunga. O whakakaukau. Oku nofo i wawa. Aia koe tawhakia kou whenga ke talanoa atu mei ai. I he i ai. Ne osi lawe i te ia mo i loi ke whangakui me ono a. Ai i ai. Oku i ai i he mo ui haataha ai sino e tonu. Koe sino whakamama te whakamaterie, sino whakakaukau, te amoe sino whakalau maari. Koe toru ko ia oku i he taha o i ai haataha. Aia te koe i ai koe haataha. O kuia ile ma ai ngahi ngau o ngahi sino kehe koi e tolu koi. Kau ku ngau taula i he fo taimi te e taha. Koe taimi e taha koi o ngau e lerei ai ngahi sino kehe koi. Ia. Pea koe uhinga ia o ilo koe o iai. Ne malawai ke whangakui ke ngauhanga o to'o mai ai siri waise whakatonga ae ne to'o mai mea i hotau urumanga whakoni. I ngā hi sino koe. Pea ngau to'o mai rewa i ngā hi sino koe ni, pea mo ngā hi nau koe ni, o whakafuo ai ngā hi alunga anga o ngā hi sino koe ni, pea whakamatawa i lerei au pipo. O mahino i he anga e taau mai ai kuonga. Pea koe sino whaka materie te whakamama, koe sino mahu inga taha ia i he anga hono toka ngai. E kau tonga, te koe whangakui he kuonga koe. Ne toka ngai lerei au pipo. Aia ne iai e ngahi mea tuu whaiva he kehe i hono toka ngai koe ni o mo ui lerei o ngahi sino koe ni. Kai malawa
ke whakatonu mo patonu e mauhanga koe o mai a ngāhi ilo te mei mawaloa ki mahama. Ngāhi tawa koe ko tau whonua. O kuni ngāhi tawa koe creation te koe whakatupu, koe tawa otua, te mo e tau tawa whakateknolosi. E kuiari e tau ngā teknolosia. O kunoko i e tōru koe. Koe tuunga eli o ku to'o me iai ai mea tu'u whaiwa o ku mau whakahoko. Aia ku mau ngā ue atu ai fuo o e whakatonu rea o e mea tu'u whaiwa o tongan. Ke mau malawa pe te uama o sio ki he mo'oni i mea o a whahinga mea i he whonua pe koe whei tu'u koe o ku te iai. O malawa ke te lava o sio ki ai, ana la sio, te lava he ana la sio ko ia, ke te hanga o ngā ue aki ia, ki ha whaahinga i siu, ke ko whaahinga mea pe o ku koko, i whonua, ke aliriu rea, ke ofi, ke whakapatonu, ki he iai o mea ko ia. Te watu ai whakatātā ko ia, ki he iai o ngāhi, i siu whakapolitikare nai hoko he whonuani. Nā mau whengarewa ke tā ai ngā ue, ke ne o mai whakapatonu. Ai anga o te paki whaka-ideolosia, te whakakau i society ko ni koto. Nā ka wau whoki o tumu aki, i hono tutu ho tau whonu. Te koe taini rewa koe nai whai ai, hono tānga whakakau ko ni, nā e tie mau ke lava he ngahi nota whakasio. O whakawhotunga mai i he ngahi whotunga. Ke ne hanga o whakapatonu mai ai iai o hoko o u mea ko. Te toi malawa he whotunga ko ia. Ke ne toi tala mai, mo whakamanatu mai ki he tangata i whonua tō. Sio mai ki he ngahi isiu mo ngahi mo ni mea ko ni. O mahi no. O kutoi notapu mo iai. Aho i lai o tō. Te kono whakarea e taha. Ko siki lai se whakatonga. E ko siki lai se whakatonga. I anga o i sio ai mea tuu. Whaiva o mau whakahoko. Ko mo ni i mea moia. O ku i he le o pe ia. O e iro te amoe ngahi siri lai se lawa ki o te heo mama. Aia koe anga ia a hono fatu, te amo hono tuku, mārie mai o ngā ue. I hono whahoko koe ni e mea tu whaiva koe o te laine o e tāwari ni ma mea, kai umaa ai tufunga te amoe whaiva i he rea. I hono whakauhinga i a ngahi ngā ue. Te malawaro te mau whatu ai te amoe ngahi whakatonu te whakaoti au pifo ki ngahi iai o ngahi mea o kupoko. Te paki ai culture te amoe religion, te toi kautene te amoe ngahi ideologia taka loku o e uesi te. Te paki o e culture te amoe ilo whakatonga, he hupeisi te amoe ilo whakatonga i he scienisi. Whakatatau i ho tau tuunga whakasio kāwahi i he tuunga whakamāmani. Te amoe scienisi o māmani wahi. Koe ongo koe ngāhi mea kehe ia o mau malawa koe te mau hana whatu e ngā ue. Te le puaki mai, te tene whakapōtunga mai. Te hoko koe mnemonic, te koe sign and simple, te le whakamanatu, te trika kakai, monau ngāhi memory, ie e mau iai, ke nau malawa o toi sio loroko anu, ki ngahi mea koe, ki ngahi mo'oni i mea koe. Ka koe anga ia, o e polosesi, te koe ngahi keto i whakakau, o ku peisi me iai, ai ngā ue koe mau whakahoko he mea tuku whaiwa.
pe ko e ngahi creativity ko e o tukunga pe a mo ngahi ngau e ngai mala ke mo ka te ufa ho ke atu e wa ba tu pu ka pa o ke ai ha me ke ku o fa ai ki te tala no me Malo bito, lo au asau, pe a whanga fia au bito. Whanga fia au bito, i kai ngata i toi hoko ato e whainga maari e koe ni ke tau toi hai ngāhi kawha o e whai whatongi ako i ngā pe koe ngāhi whatongi a whawhamiri na ke whumai kina ai. Ka koe ni uke toi ata mai eni pa koutui koe ulaki whawhia lahi a koe ki a te au. Koe whainga maari e koe ni oku mau ke tau toi hoko atu ai. Mo ke hanga wahe mai e ngā ue, mo tau toi hoko atu ke whai ai langa ngā ue me i tongana, mo langa ngā ue me mananga tonga, pe he ke langa ngā ue, pe me mananga ken pela, pe mo e mananga e loa au e ngā i wheitu kotoa pe aku kau ia i mea whika ua ke te au whia lahi ai i whainga maari e koe ni pe aku ka koe vahe kana ku ke hanga tuku mai oku kakano au pito pe koutui e iai ai whakaamu ai ke ta alu konga, section by section, pe ko issue by issue, ko inga ke hanga o vete mai, ai hanga e tuku, ai whakakaukau o ai ngā ue whakamea tu whai wā, pe ko art, pe a mo ene vahe, he ku ke hanga o whai katoa ai ni mamea ko tufunga pe a mo e whai wā i helea, aia koe mea tu whai wā ia i e tauhanga o whatonga i melo au ai ate. Te kei fuke whāno whatonga i anai ange koe tatala noa ane a whi. Pe au tau whawhetai e tau lava o mao e whuirea koe ni ke ne hanga hai. E ku kei whai pe tala noa ta noa pe mea tu whai wā, ta noa pe tufunga, ta noa pe whai wā, oku ikai ke lava ia whataha i e tau lea. Kau tau whaambe e hoko e rea kono kau ai mea tu whai wai e tau ngāo e aki ke tokoni ke ni hanga o mai ke hafo i sino e taha. O hangebe koe ngāhi arts, pe koe ngāhi mea tu whai wai e ngāhi civilise. Ka kou whaamu pe ke ta whoki mua, mahalo koe mea whika ura ki ko whaamu ke toi kala noa mai ki existence, pe koe iai, na ke kamata aki a pa kumaria piti ka te au he ku hanga hulu mai aki ai mea tu whai wā mo e tukutuku lau mea i he mea tu i he nima mea e tu funga whai wā lea pe koe hato e whainga whai wā na ke hanga aki hulu i mai kamata ka kou whaamu ke alu ke ai o toi tala noa i mea nge na ke hanga whawhiwana ki ke hanga i sio ai tonga mo ne whekau aki mo mea tu whai wā ai ia i koe konga ura kia kou whaamu ke hanga moa o toi ki tolo aki mai tā lafu koe konga ua kou whaamu ka pau pe e sai pe ke te koe ke hanga moa hulu i mai ai aho manako koe ni i he mea tu whai wā pe kou lawei pe koe oku ke hau by blood i he toto mo e tuku whakahoro me ngahi laine whaiwa, mea tu whaiwa. Oku i kai whakatapau pe ke tu funga ka aku ke mei kapa mai e mahino ka te au i he tau wheohi mai ka wheohi oku ke hau me ngahi laine mea tu whaiwa a ke i tonga o au ki haa moa. Pako whaambe he konga ua ka pau te ke tala tāno mai pe koe ia mea peo ke whewā wahe ku ke lai apire takai pire to o seni ta minite wanoa. E te talawa po tāno hea ko foi i siu ko ia no ka veinga ko ia i he pongpongini pe te ta whiunga pe ai e loa a sau ka ke hanga moa ka mata mai me he. Talanoa maaria mo mahuinga he ku ke hanga i talanoa ke ia ai ko mea ko ilo i he ku ke whenga ke wholahi mai mo wholahi loa mai ai i ho whakatotolo mo e mana koen ke hu mai o hoko atu hoto ke taha
ai filosofia pe ko world view whakatonga o makatuunga ai i uhinga i taha koe existence, pe koe ontolosia o iai ai umea pe me heanga ai makai ai tonga i ono a hopi ngane whikau aku me mea tū whaiwa. Ka teu tūko atu lau hina lo katak roa o asau malo. Malo pito babanga. Ko me atu whaiwa. O whia mau ke mahino ki e tangata i konua. Pea moe tangata ko toate. Koe me atu whaiwa. O ku hauia pea mei he whalukunga kakai. Tō onga mo ui o whalukunga kakai tonga. Ae i he geographical location pe koe wheiku uko tonga. Pea koe angaini e nau hanga, e nau wanga whai. O tirae te to'o mai ai anga oe ongo. Mei he noho anga to tonu as a collective pe koe kakai. A honau lau maari. Pea koe noho anga koe ia ko wama. Pea koe huu konei wama koe huu konei wama koe ki he whakatau taha. Koe huu ia maari. Ae te tau te paki ai pa mo tau psychologist, te mo tau psychotherapist, i ngāhi whakakau kau koe. He ku nofo ki tau tōru ia ki he reality. O iai o umea, o natura. Whaka ontologia, Aia mei, ke tau sio ai ki he kau filosofa o uesi. Ki he nau, tau mai anau tōru ka mo nau ontologia. Whakataha mo nau epistemology. Pe ko ilo ia. I he tuunga ko ia. Ne tau ilo i te hei te mo tau tōru. Ai whaunga o tau tōru. Pea mo tau iai. Ko kakai pe ko kakai whanua o whanua. Pea tau ilo iai. Pea mo ngahi wahe koni me kamata ki tau anoa ki ai. Uhi he neisi whakalau maari. Aianga o ilo ki he ontologia, ki he iai, existence o umea, mo existence a ki tau toru whakalungu fua. Nā tau iloi, nā tau te hoko, pea te hoho aki. Tae iai ha ane mamo. Te he o kuiai ha, a tau te he tuko su a kau ia he, ka ke noho koe he, o kuikai te ke hoko kia. Nā tau ilo lere, o asiani i he tau umea tu whaia. Ko te iai ke kalanoa ki he peisi koni koe ai mea tu whaia, i he lau maari. Ko lau maari e kone o kon kalanoa ki ai koe iwi whakalau maari o kuikai atetse whakalau maari e koe ni ki he Christian religion or any other religion definition o lau maari. Koe kalanoa ni te a mei he ilo i atu koe he e tonga. He koe lau maari koe iwi, koe frequency, koe upea uongo, pea moe ongo. O kunau iloto nau tōruia, o lau koe ngahi maari. Aia koe maari koe ongo. Kai, i he tau tūu ko ia, nā tau whatu rewa, ai ngahi mea tuu whaiwa kehe. O peisi, te tau te he ne nofo ia ki he ngā ue whakalau maari. Nā tau whatu ai whaiwa i he euphoric, te tau te he te koe tumu ai o mo i fia. Nā tau whatu tufunga i he tumu o o mo i fia. Kene hanga whakaha mai, ka tau te a moe ngahi lima mea, whakaha mai a e tau tumu i he māwhanga mo e tau he oani. Ko ne ia ai mea tau toko tau tō mea. Pea koe uhinga ia o e mea tuu whaiwa. Aia ko mea tuu whaiwa o tawa noa ki hono whakatahai o e tufunga lima mea a pea mo e whaiwa. O tataki ki nau tōru ia,
he lau maari. Ko lau maari ko ni koi oangi ha identity kia. He koi uhi ko lau maari e ia mo iwi. Ko fo maari e ia o kui ai. O kui kai identify. O ku mamu o pito e identity ko e ongo. O kwange ko ni. Ko te hua tu he i he tau te he i he malu malu. Te ko malu atu. Te ko tau i ha mao tā. I tō han. O kui ai te hono whahinga au. O he koe uhi he u te tau wake u ongo. Ka mo u te au a hivi. Mo u maari e ko ia. O ne hanga o mai e ongo ko ia. I he taimi ko niko te ui le mai a ko whanga ofo ofa. Ui ko e merino. Te tau hanga rewa o te ngai i he mea tu whaiwa. Kene o mai ai ngahi fo i ongo ko ia. Mei he ngahi visuare. Te koe ngahi fuo o whakafo i he tā wari, te koe tufunga tā akau, te tā maka, te koe tufunga, te koe nima mea, te a moe whaiwahi tātāna. O ku whakapatonu ko toa u mea koe ni ke lau maari. Ke lau maari e o iai o ha mea. Aia koe lau maari e o iai o ha isiu, o ku hoko ia koe fo i iako, ki he tau te he ki he tata whonua, ka mo tangata i whonua. O ka pau te tau hanga o store, te tau hanga o ave ki hawhahinga account whakafuo, kua tā, te tā tom, te tufunga, te lima mea ai. Aia hui ai e ngahi i via i ngahi ngā ue ko ni pau tau omoi te tau tomu he tau sio ka whahinga ngā ue. Pa te watu whatātā ko ni, ange ko hiku le o. Ko hiku le o, ko hono uhi nga, ko e paoa, te ko e hiri mālohi i he hiku o a whahinga ongo. Physical sound, te ko haongo whaka emotion, o kune tau ia ki tau tō. A te uatu ai example ko ni. Ko fufoi mo ngāti koe nei toki osi koe ni. Pahu, te a reveparate hono iwi. I he baba o tōngani. Nā ne ala ki he taha kotoa. Te ana e ngangana ai whonua te a mei he lama. Nā kuhi e ai fuki o runga alu hiko. Ko e mea wana hau kia te au. Ko e paua o hiku e o. Ko e, ko hiku e o. Ko sai e nisi, ai la ulawe ko ki ai ki he kapaaki. O ku tau ilo i atu i he sai e nisi. Ai ahe ko e lau maari. E ko kengo ni ke tā noa ki he mea tuku whainga. Kai lava ke mo ene teisi i he lau maari. Ke lava ke whakamatala i mai a hono uhinga. Te o hara he fo ilea koe ni, te ko fo iri ulea koe ni. O kai pa fo iri ulea. O kai mea hui koe neology, te ko hono whakuhanahi patunga rea. Ke le hanga o mai ha fo i ngahi iro. Whakataha iro, o ku omia i he silapa, maweni mo konsinanite o fo ilea o tauhanga wha. Kene pu aki mai e iwi, lava whakapoponga i le rei mai e iwi o mea koe. Te koe mea tu whaiwa o kune te. Te koe mea, o kalanoa ia, ki ngahi mea koe o whakahoko aki. Ai tau te he, ai mea tu whaiwa. O kia i e tupu ngā maunga oe aki akau, o maunga oe aki e mata. O maunga oe aki, ko ngahi nau ko niko ngahi nau whakanatura, tau kia hono iwi ono. O kia i hono lau maari e ono, ai i loa ko consciousness, i he wesi te. Ko ngahi nau ko ia, ai ko ne ai. I he tuu, o talanoa ia ki hono ngahi. Te ko prosesi a hono whatu mo whakafuo, te tau te he, te whakareai. Mo whakahakai, ai ngahi ai tia mārohi ko ia. Pea whaiware, o talanoa ia ki lau māri. Te forming art.
Ai o malama ke tauhanga show aki ho tau sino. Choreography movement. A ngahi yongo ko ni. Te pau e malama i ngā yongo ko ia ke le whakahale rei mai i ngā ue whakane atu whai. Ko uhinga ia o me atu whai. He uku tau he wani ai te taha ko. O malama rewa ke tauhanga ave a e tau a ati. E ko tau riri urea ko nei baba. Na o ka te maange ki tau tōru ia i he uesi pia mo kausa ke he i he e tau ngā ue. Wahi toke tau mui kuna o mai o hoko e tau ngā. Ai he keke i ai ha tau te heha, ha te paki te tau i ai. He ku tau ngā ue tau tōru me o au mai. Pia malawa rewa he mea tu whaiwa, ke ne whakamahu inga ia. Pia mo ne haki, o i kairera ke iai ha te ko ai seisi. I hea ue whakamea tu whaiwa, pia ne o tau whonuan, mo i tanga tau whonua. He whakamahu inga ia i rewa he mea tu whaiwa, ai ngahi maro hinga tau taha o i taha kotoa te. O ne o mai rewa ai he systems te koi iai ai taha koe. Mahalo o whakaofi a kuia e wawanga tupua. Ke ne wawa o ki whakamatawahi ai ne a tupaia. Mahalo bito I he tapa aku ne a tupa. Mahalo bito loa au ina loa bisisi sau pe aku kamata ke nata kamata i mata whanga pe nau ki whakailonga tu ke taki alatu ki he namo. Ki ulu. Koe. Ki ulu ko ngaka ta tok whai ke moa naka ku. Ke o si hanga pe o fofoa i mai pe koe me mata whanga ta alatu e pe he namo, alatu e pe he ulu. O ta alu ke moa na pa ku whakawhia au pito. He koe mea koe hoko e hoko atu pe koe ta whakaos polo karamain. Ka e hoko pe e ku whewilo aki pe i ngahi te tau whakaukau ke whalahi mai pa ku whawhiawhia au pito. O hanga o vete i mai a mea tu whaiwa mo e nau kehe, mo e nau whikau aki mo hono hai he lau maari e me matau ki hema. Pea koutui koe ngā welahi aku ke os whai ki ai whaka eke te mika mo whaka mea tu whaiwa. Pea ku kau ia i e whakakaukau a mahu inga kia ki tau tolu ai lau maari e pa ku ke os hanga koe iau o ho ata mai hono ngahi konga. I ho hulu koe ni i e ene whikau aki pea moe whakaukau o e iai. He koe ngahi te whito i whakaukau ene o kumalawa ai ke tau whau ai ha whaahinga wakai whakaluku fua pe koe anga e tau hanga o siofi whakafilosofia i e uhinga i filosofia ko e tau whenke maua ha whahinga whakakaukau whakaluku fua ki e mo ui pe ko ha whahinga kawe inga ai world view, mahino pe ai filosofia as a discipline, as a field of study, ka kutau ngā aue heni mo ngā aue o kuke whai i he tawhaaki koe ni o Tongan Culture, Philosophy and Arts i e Ethnoscience, koe ni a School of Ethnoscience, ke hulu i mai ai o mea koe ia, pea koutui koe ngā aue koe ni kuke whai mai i he mea tū whai wā, pea mono teke mai peo o whawhionaki ki ta whaakwhaako, pea mo e filosofia o u mamani koe, mo u civilise koe, mo e filosofia o e tau whenga ke whau, mo hono ai o whukotu mai a ngahi mea, o kui kai ko ngahi mea o pehe, o koe mauto ki hanga ino i loi. Ka koe ngahi mea na e whakatoka ngā ia i e kuohiri, pea na ngā ue i e ngahi uhinga ke heke, mo e ngahi turiki ke heke,
kau tau toi hanga o whakasani mo toi sani pepai, mo tau toi hanga tānaki atu ki ai, aia koe unga aue koe o tau whaipa ku asmai me o ngā aue, pa ku ke toi whakaloloto atu lewa ai umea, heku kai ke pehe. O, koe me a pēna o si whao he tau whanga kui, pea ko ia pe e tau alu pe ai kai ke tau toi lawa o whakatupu hau mea whao me ai, i kai, koe mea koe ko whatonga me ho ngā aue, o kui henga i ngā aue tuku whaholo na e whai mai ho whanga kui i he mea tu whaiwa, he tu funga, he nima mea, he whaiwa. Pea o kuke hau o whau mai, o toe tere mo whakasansani pea ke hangarewa o whanau i mai ai, i e ute i whakakau ko me ono aho e mea tu whaiwa. Moeanga e tau wakai whakaluku fua pe koe worldview po koe philosophy, pea kune toi hanga ia o whanau i mai ai umea ia. Koe hokose atu pe, ai ngai tukutuku lau mea ono aho. Pea mahalo pe koe ia e umea ia ai, pea ku tau lau ei, tau ilo e aho ni, koe umea, nei kai ke hau kai tau whankuika na nau whakatoka mai, pea tau toi hoko mai moi ngau i whakamea tu whaiwa koe no mou whai, i hono pātolo aki mo no tanu maki pe mo no teke atu pe. Ka koe whakawhiwhia la ia koe ke te au lo au asau pe ko tui pe koe ka pau ka pau te aha mea koe pe mea ko whie tānake atu ka pau o kui aha mea o ke toi whie pātolo aki mai ai kai te uhu atu haku foi tānaki whehui ke toe hanga peo teke i mai i he tala noa pe fo isi koe niko ngā kata toki hoko atu anai ke ta alu ke tuku whahoro mai a mea tu whai mai a koe kaku te aha mea ke toe hanga o toe ki i tanumaki mai ka ataki. Koe tau au koe ki he whakaaki whakalau mai. Koe process koe a hono whakahoko koe whakaaki whakalau mai o ku beyond intellectual. Pe ku tau mawahere wa tau tōruia pia me i ke whakakaukau. Ki he mawanga. Pea koe mahalo koe ngā ue mahu inga ia ku he whakahoko i he tōru mawanga. Koe tau au koe ki he kau filosefa o wesi. Ne ai e kau filosefa ia ne nau ngā ue aki e mawanga. Pea o kui ai e filosefa ia i ai o kou manako o pito ke unofopia. Ko temo kalaitas. Aia o koe pre-Socratic philosopher. Aia koe tangatai na ne ilo i koe ai etomos. Te koe atom. I he eku wanga koe eku sio ia temo kalaitas. Ko ia na e nofo ia he wawanga. Pea mo intellectual. I he ene hiko mai koe a ngā ue koe i he kau filosefa ki muiange, ne nau basically nau tōruia i he intellect. Vete koe o umea. Te koe whakaata mai, te koe whakakau mai. Aia ka ke kātaki teo whakonton mai pao, te sare kou i oi kou kolosi atu i homo laine. Koe Greeko philosopher. I kai o kai ke tau whekolosi aki whoko. Ka kua ke tohi whoki. A tohi wawanga he koe tau kei koe i ngā laino ko. I o hoko atu koe. Ka koe uhinga he koe. Ai tala noa. He nā he koe tahaya i siu lalahi o mani koe ni e taini. Pea kua tau au ai kau science o kou whakaapa au pito ke ngā ue ai kau taini. Pea moe nau ngā ue kua malai. Ka kua tau o si tau tōria he holisi si o ata. He ngā hi teknolosia koe o kau au. Ka te u ateki whakatātā koe. Ko sisi i taha o tau ke he o iri pe ko pāti koe.
Mo metas ko tawa ki ko sap e ko o ko ia electron, proton, wow, Einstein, ku tau i ngahi i he kau physicist, ka mo kau astrophysicist, ka mo nga ngāwhara to o toi momo iki ange i subatomic. O tawa wai ke nea ko kui ko string theory, ka ko sisi taha i ko filament. Ka i he au atu ko o tau te filament. O kai te aha me aia e pao pesa, kau tolu he omo. Sam, ku kau tolu he omo he tai ni. Tai, ko mohenga ia e lau maari, o me aku fai. Ko mohenga e me aku fai, wa? O ku nofo ia i he mama, a tā oa. Ko ia me aia, ko e omo. Ka i he toi mahe ko o e sino. I toi mahe o e sino. E ko whi mau ke tānoa ke mama. Ko toi mahe ko o e sino. Ko sino whaka ata mai, ko sino whaka lau maari. Ai ko sino whaka lau maari e ko souri. Ka mo sino whaka maama. Ko sino whaka materi o ko wā mai ke urea atu ko e ni. O iai ko kure. E ko sino whaka materi e. I he tau au ki lau maari e. O noko ia i wama, pe a noko ia tauto. Spontaneous. Ai ko i process ko ni. O ku i tu ahe, o ku i loto ia ko. Te koe wawanga, o ku le hanga hoko ia. Te ke a uko ia ki a. Ke foi spacey. Ke foi spacey koe o ataroa. O ka pau te ke wawanga. He posi. Tala mata a mai te ke foi lea ia te ia. Beyond intellectual in whakakau koe. O fuwhe mau o pito ke mahino o pito ai koe tawhako ni he koe tawhaka koe uhinga i whamalo lahi a te koe ho hanga. O tohe koe ni o tohe mau inga koe ni. He koe mabangai a jaho no u prosesi o nai. O hute lue ki tahi o kau ka utu ai. O hute lue ke lao a kau te ni te hoko ki o moana. Ko ngā hiongo ia ko ia o māu i he tāwai ka koe uhinga i whamalo lahi safe kai. Ke wawa loa. Aia, o ku iai i tu ahe, pea i loto he, i he fwoi taimi tatau. Te koe me aia, i he wawanga. O ku ne lava koe, o unfold e lau maari e, ka kau sio ke moni i mea. Pa teu atu e ai whatatako. I e ngā ua kou whatu, ngā whatu ai e whakakau tau koe ono tu o whetu i ono tu o whetu. Ko hoku identity o ku iai. Ko democracy o ku iai. Ko whie mau o e iai o e kakai o ku iai. Ko tutu o e whonua o ku iai. Ko uri o mawa o ku iai. Ko au o ku i loto. Aia ko ngahi, ko o tua o ku iai. Ko teknolosia ho tau whonuan o ku iai. Pea ka pau o tau ai ue si te mo nau string theory i he filament, te ana wā ngā tori au ati ai ko sound, ko tehu ire, na te tau whangapui, na nau i lo, tari e ai no a pito i o na nau o si lo e mato. Pa koe anga ia e ki tānaki atu te ki ai, a ki mua, aia koe prosesia koe prosesia mau ngā ue aki e wawanga tupua i ngā ue. Kua pau ke au koe ki ai. Taka pahe ke au ki ai. Te au toi ai ngā te hui ke hei. Hei kai ke koe ana uane ki ai. Koe intellectual, te koe whakakau. Te tau o mai ai fo i au whangatuku. Te koe fo i tau kei. O milogi mo siri i ho tau ata mai. O stoe tala whakapatonu mai te he fo i lea. Ai u mea ko ia. Koe u ata o ku hau i he e tau ia. Koe fo i rea ia koe ata mai. Ai kono purihi koe whakapāwangi ata mai koe mai. Koe mai dia is an accumulative of impression. Koe it's an accumulative of impression. Tai, aia koe o wana te te hono accumulate.
o tātānaki mai ai ngāhi po i whaunga koe ko tau asesi e tau whakakaukau, nei ha i siu o ku hoko ke ko ha mea mo oni o ku tu i mua i a te kita. O hoko ia koe fo i a tere te koe ki mea ngā aue o ku whao i he atāloa. O te toki awa hi ko te to o hake ki he relevance time. Aia, i he koe whakaukau ia koe ia, o ku ngā aue wha intellectual o te ia. Koe babanga ia beyond, it's an intelligence beyond intellect. Ku wāna koe si o te aita koe ku ki, koe tānaki a ku te ia ki ai ki he babanga, koe procesia e te pepiki taki koe te amo e lau maari. Te ke au whewhe ki he mama o e lau maari. Te ke au koe ia i he babanga. Te au whewhe rena procesia o e babanga. Koe toi fo i dimension maari e. Te whakahoko, ai koe procesio e babanga, te mohono o mai. Ka kou te whoki aku ai e babanga tupu, i he toi aha hamea o kuke, toi loto ke, toi ki huru a. Io, asau ko tui koe tānaki mai koe ia o ku tolo ake ai pe. Tolo ake pe ta lafu e afi. Pe o ku toi ai me ngā hange ko ho tala noa koe ni ki e wawanga. Pe o ku wha mawhana o pita. O ku wha mawhana he koe hange pe ko kulawe ane nai. Koe whakakaukau koe ni o ku tauhanga o toi o mai hena e osi ngāwe aki he tau whanga kui. Pe tau hanga rewa o toi whakamana vai. Ka pauna e kamata ke hange koe o ku mōri atu. Pa koe tau hanga koe toi whakamana vai. Pe o kune o mai rewa iwi ki tau tolu me ono aho. Pea hange ko ho tānoa koe ki frequency, mo ki pea wongo koe vibration, pea kui ai pe e tau tānoa ki ai hange koe tānoa ki pulotu, tau tānoa ai ki pea wongo mo vibration, i u whaahinga na tau, mo uhingoa na tau ai, koe pulotu aka, koe pulotu koe pulotu tu umao, aia koe u whaahinga whakalau maari e ia o pulotu. Pea muloloto au pito he koe whaiko ho tānoa pa whakaukau te wawanga. Nau maawhana pea wea koe uhinga o ku tau whawhetai na e ia iha u te whito i whakakaukau pe he kua hiri. Ihono lera ki mai he kaulo aua o mai ke tāhene kuini la ua whonua o wheina ko kunsalo te kau punake, kau tufunga, kau nima mea, kau mea tu whaiva i e umala e tolu, pea kuke hanga o pāto laki mai u whakaukau koe ka koe ku maawhana koe i tā noa wawanga. He kono mo ni koe whakatau ia koe ai ngā ue koe ai ata mai ai mehe uto o e tangata. O ku alu ia koe ne wau ia koe ne tau ia langi ai tau wau koe ki he wawanga. Pea o ku tau whanonga tu ai o ku whamawhana, ko tā noa peke e tō hika ko whamawhana fok, ko ngā ko whaloto lahi mai ki he wawanga. Pea o ku ke ngā ue aki, ko talo e tau whioi, mo e tau whiako aki, mo e tau teke e lo au, pea mo hanga e ko ngā ue aki. Koe ngā aki pe au ia ke ku whai ako mo wharere ke lo au. Teke ngā aki au ia ka ku ngā au e proseki la. Aia koe no tau whahoko koe tohi, koe si tepu uruake, he ko waifo ke tohi o volimi uruake. Koe volimi uruako tui maha koe o se tau e uaki hen ke tau e tolu ko ngoi pete ma teu ke ma lava ke ngā au ke tuku mai volimi ua. Ka koe tau alu koe ke volimi ua, o ku asi mai ai ngahi mea ia hange koe tala noa ki he lau maari e. Hange koe tala noa koe tau alu ata koe tolu ki he topu tapu o mea koe alu ki he ilo. I he fou he lau maari e. Hange koe tala noa, koe ne kakato koe tau tala noa tau tolu e me alu me he tau kei
ki he whakakaukau, ki he wawanga, ngā oe aki hono ngai, mea ngā ue koe whiwhiri, koe wakiri, koe hakiri, koe whekeri, o nau hai katoa i he tala noa ea koe ni ai mea whakasino, mea whakatamai, moi mea whakalau maari e. Pea koe mea maari e alu koe ni, he koe hangeko ho tala noa ne nai, na e hao e fo i tolu me e kuonga ki mua, hao he kau lo au, hao he kau ispite, i he kau skola ki mua, i he karisi pe mo e loma. Kana e whai he kau loma me kau karisi fo i tukutu lau mea maari e whaka intelektuolo, koe mau na nau mawahi me he lau maari e. Ai koe na hanga kau ispite mo kau papilone na ke tā no ke kau koutou fi omiko no mau inga. He ku hanga he lo au, haure vai ako i centurion e fia. Whenga pe wesite i he nau ako ke nau tata au fi lau maari e o ai koe mea ke he koe mea pe ai lo tu. Pe kone hao koe ni, koe tau tala noa koe he whawanga mo tau tala noa he lo au. O kui kai ke tau tatau au pita mo kau kariki mo kau loma. O tau hana e tau tolo o mai e whakakaukau o spirituality, o whakakaukau lau maari e ai sino mo ui o tangata hane koe na ke tā noa. O koe tau tā noa ke religion, kau koe religion i ai ka koe tau tā noa ke mea whakalau maari e. O mea o maari e loa wa ina loa aloa wa asau kata whawhitoa kuma ina loa uieta kai ke asau koe mea maari e kuto e asma ka te au he tata noa koe hanga he tau ngā ue o toi o mai ke ka kato i tau kala noa pea ko hanga rewa he tau fo i rea lau maari e ku ke kamata hanga tuki mai pe ku ke os ngā aue ke ai o hauia o whekau akirere ia mo fo i rea wawanga. He koe tau alu me he tau kei, o ku tau alu me ai o fau mai he ngā ue whai he whakakaukau, he kukai kaha mea koe tau kei tai whakakaukau, koe tau ta ngā ue ake whakaukau, ai ka i he uhinga whakatau kei, o kui kai koe uhinga whakawawanga. Ka koe tau whanonga koe fui hala whanonga koe ni, o ku tau fau mai ai, i whanonga mai ai sino, ata mai, fau mai ai sino mo e tau kei, hao mo e ata mai hu mai e whakaukau, hu mai baka tau whanonga ko ia, o ku tau whanonga he wawanga, o ku hu mai ai ai whahinga tō, mo e whahinga pia wongo i hao ngā o ia ki, koe frequency, o tau alu atu ai ki he wawanga, pa koe fo i mamai, koe mea koe nofo koe ai voli mua o ko ngā aue ki ai, koe sio ki e fo i ki e alu atu ia hange koe ni e, o ko ngā aue lahi ake e ku sio ke tangata koe ni ko Nicole, Telstra i he ku alu ke voli mua, Aia koe sio ki ai he koe, e ko sio ko Tesla, na ai ke ngā aue ake voli mua ki, Pera o moia ko whiunga ko o mai au kia ke hulu, o mai Albert Einstein o hulu aki e tala noa ki e spatial dimension, pau pe heu whiunga pe ia. E tui fuulaia no whingai mai a Tesla, kai tuko a Tesla ia, pia moi kau poto o e ngā civilise ki mua he kau karisi mo mea o kawai mo tau tōru ki he volume ua. Aia ko whakahanga, tu ai ko mawhana i ho tala noa, he ku tau whanonga mo whakaukau e wawanga, o tau whanonga mo whakaukau e lau maari e, o ku maari e apita. Maari e tau whoirea ko ia e ua ko ia kau tuku atu ko i ngā ke te tatoki alu ke he tuku whakaholo ho tala noa ke te koi ke mea tu whaiwa e ta programa hoko, ma whana e ta whiringi a koe ni, ka kou whie lawe whakaosi ke maari e koe ni a ene hau, o tau alu, pe o tau alu atu ai ki e fwoi, o ku te kai ke vai ua e tau alu, ke tau ofi, e ku tau hau koe ni, o ku toi asimai e ume alahia, o ku asimai e ume alahi me o tala noa he aho ni, o ke tala noa i mai ai ia i he hanga e wakai ai tō ngā mo ene whikau aku me mea tu whaiwa. O ku ke toi hanga te ke i mai wawanga,
i o pato laki mai mo ngahi turiki o kuke hau mea i o ngā aue a au ke wawanga. Pe a kuke toi teke i mai mo e lau maari e. Aia ko me ko whiwha o sa kina wai ke ulawe kēne nei. O toi maari e pite tau tāno ke lau maari e he koe ko nofo o sio mai koe ni ki alu ke vori mua wawanga. Ke loe o lea koe e kau papalangi. Tau nofo pe ke kau papalangi. Pati tau alo tai ke ka ki e lati nā mo e kariki. Ka kou wakai ki he urea ko ia, mei koe whuirea lau maari e oku ne hanga o tā katoa ai ulea ia oku nau uhinga ke he kehe nau tolu ia i e tau pehe i e lea whapilitania. Ka ko mea ko maari e oku lau maari e katoa e umea ko ia i e tau. Atu pe koe tau whuirea koe, hange whuirea lau maari e oku hange koe lau koe na koe tonga tā katoa. Oku tatau ia e kusio mo fo ile a vavanga. Pero me oko alo te e voli mitu, oku toe malohi e kusio ki ko lau mari e, oku alo e lau mari e o ne tākato, o tau pe, ko spirit ko lau mari, ko consciousness ko lau mari, ko soul ko lau mari. Oku ke whato a mai e asa, Pe aku fufisi, oku iai e ku whakaukau ka te kai ke alu loloto a pito ke ka koe kongaia o ngā au e taimini. Koe whai mea whaasi koe wawanga. Ke le mea ko toi maari e ia he wawanga. He koe e wawanga ia o ku whakalau maari e whakaloto. Koe contemplation koe e kau. Te whito ki e Eastern, philosophers. Oku nau mei nafo i e mea whakailoto whakalau maari e o wawanga o contemplation. Hango puta mo e mea. Pea koe mea koe e kau karisisi, pea mo kau loma te whito hangena ke lau ka Empedocles, ke he kau tama he pre-Socrates, na nau mi au na tole tala noa konu kau whai he loa au, ka koe kau tama koe ki mui, nau ma wahe nau tolea mi he tala noa koe wawanga contemplation e kau pre-Socratic, Hano tōrea no fo whaka intellectuolo, fu mamafa hange ko tā noa ki ai, na ula vea pe mo au ki ai. Ka koe tau hau koe ki he wawanga koe a tau tolu whātonga. Koe mea e koe ko whātonga ngai. Koe tau wawanga, tuku ke a e tau, teke e tau tolu e kaimimu e tau kei ke ta whaaki e kaimimu tau kakai ki he loloto e wawanga. Ka koe tau mea mahuinga ko whātonga e tau wawanga. Oku tau hanga wao katoa ai umea oku mao i he wawanga. Ko ki tau tolu pe u tau mao e mea whakasino e wawanga, oku tau mao hono konga whakalau maari e, oku tau mao hono konga whakaata mai. Pea koe makehe anga ia koe a e tau wawanga. He ku tau laba tutole e wawanga o te aluai kai ngāo e ake e wawaro, tau au tolu ia u whakalau maari e whakaspirituolo ia. He tau ala tuko o kaka he wawanga ke he wawaro. Ka koe taimiko u tau toe alu pe he wawanga ia te ia whakaata mai. O ku tau alu e tau tolo kumi ilo. Kumi maama whakaata mai. Aia ko kuhinga iko u tau lava o alu he ku haurewe whakaukau o hae e wawanga ki he tau kei. Aia ku tau pe he hae whakasino. Lava he whakaukau ia whaiwhai whatongia ko ia ki he materi e mo e tau ke ipa ne te lava whai ke he wawanga pia mo e whaka intelektuolo mo e whakalau maari. Pa koe whi mea ko whi wawai ato e koe maa whananga te au o hanga o teke i mai u tawhaaki o kuhiki le vai e tatara noa koe niki e toi whoi le volo e ta. Pa koe tui e toi whai maanako hake i he tau hoku. Ka kuke i toi lahi me kai mi ia, o ka mai ka wea ki he hoa e ka haka ku kei toi lai pia ki ke toi hu mai o ka naki mai pe tok whai hawa whangatuku ai ka ta toki hoko atu ki he tala noa ki o hau o tuku whakaholo ho ulai ne i tala noa mea tu whai wahe proklama hoko ka whakafoki atu o te ke whakawake tala noa mai pe koe atu keu ke whetanaki pa ke toki au whangatuku malo Malo koe wawanga hange ko tuame ki mua. Oku beyond intellectual. Koe intellect is part of intelligence. Aia koe konga te intellect ia intelligence.
ko uhinga I lave ki papako ni, ke ne lava hulu I mai e vavana. Ke ne hulu I mai e vavana, I he vavana pe ia te ia pe. Pea koe intale ki lewa I lave kon koe ki e tauhanga o wao whanga tupu hawhahinga I siu, te ko hawhaahinga I ai o hawhaahinga mea I tō sai e ki he nofo whakatōsi are, te koe I ai o e ngahi peau lawahi o moana, whaka materie, te whakapeau, koe habiri, koe laa, koe saikolo, pe koe miro o e paha I taku. Koe ngahi whakakaukau ia, te koe ngahi ao whangatuku, o ngahi po'i whakakaukau, o tau whau ati. Te o ku tau wongo I ati e une ako. Koe ngā ue lahia, ai ue si tēnā e whai. Koe ngā fuotu e unit of measurement. Te kohono whaka unit taisi ai wawa. O maka tuunga I whakakaukau koe se vaivo. O hangarewa he se vaivo, o whakaloto si I ai tangata I ponua te a moe kakai ki e taha mona kua. Ka tau wohu, extract e tau tolu ia wawa. Te a koe me ego whakamanatu ki e kau whanoho, moe kakai o lawa whanoho mai. O mui kai ko wawa ako ha te I tuku ia he. Ko wawa e ni tau o tonga ia. Te a koe fragmentation pe koe momo o wawa. He ko ki tau tolu, I he ta whaaki sino kwa materie, it's an accumulative of substances. Te koe me aka. Koe fo I mano ko ku te kai o ku hoko ko hoto fo I tuku, o ku hoko ko hoto toto. Aia koe sino. It's an accumulative as well. Koe uhinga I tānoa ki he nie, koe tahaya upalparema, te au ku acknowledge e wesi te a moe teknolosia, te a moe survival. Te koe tuunga maulunga tahaya survival, o ki human being. Ka koe te hunga au atu ki ai, koe toi tuunga, lahi taha te eri o e tau paloparema moe environment. O maka tuunga I he unitization koe ni, te koe measurement o ha mea. O tau whaka iuniti e konga kere te for survival. O tau whaka iuniti ai waa papa. O tau deforestation is huge. O tau whaka iuniti e no tiu ka me si pe o moana, ka kere o moana. Ki he kakai o nau taaki mo extract ai un resources me ia. Tau whai hake ki he mawa, te moe ea. Ai ko tahai ai u palpare. I he taimi o I umisi. I he taimi ko tau wawanga. We become one ka moe ume. O kai rewa hono ume a. Ai ko fo au ia ko te whalau mai. Ka te tau mahino I le. Nei ke tau mahino I le wa ai nei mea ko. Te ka taingo tau awa ke unit of measurement. O ku condition tau tau ke tau whakakaukau te he I ngā whakakaukau kono tau te ngā ke meke ke mahino ko me ako tu whakakaukau ke. Ka koe wawa ngau pi on inau. Koe ku tānaki atu pe ia. I he angau o po tawa no ka lama ki pulu e wawa ngā ke mahino. Malo pito O foki atu. ia. Malo pito lau asau. Ia oku angebe ko klawe nai koe hoko tu pe koe ai tato e wheringi aki oku toi mapuna mai. Ai uwhakaukau pe koutu ia ia he kaipe ose ne mapuna mai e koutu e whanonga pau toi maari ia pe au. Ia maa whana pe I o anga o hulu mai mo kānaki mai ki e tala noa he whakakaukau mahu inga koe ni o kou lawei ai wawa ngā koe he ku whai o tātā noa pau toi whakaukau ki e tohi wawa ngā
he ko venga he tohi te toi alo atu ki he vorimi wa o ko toi tala noa I o loto ai whakakaukau. He? Mana tui visisio, ai urea koe ni whakakaukau, ata mai, vavalo, fifiri, hakiri, whekumi, o ko stara noa I ka o ko hange ko, alu koe e whakakaukau ke vorimi wa mo toi tala noa mai, pa ko tangangu to whanwhanonga koe ko tala noa pau pehe. Koe, alagriba e fifiri a koe ni a te au. Pa ko pehe, ko whi vai. O ku tonu e tauhanga o liliu ai thinking ko whakakaukau pe ikai. O ko te hanga whawhihui. Mana toi ko e tau fo I translation ni ko e tau fo I whakatonga o thinking ko whakakaukau. Ka ko guhinga e kulea pehe ko whanongo e ko hotala noa, peo toi manatu rewa ke he tohi, ko tani ko whamatala e whakaukau, I fo I rea whakatonga I a te ia. O ko ikai ke kakato ia ke ne ma o thinking, pa ko whetana ke toen ka ke toi sionge pe te ke toi, toro I mai e fo I baka wafi koe, ko ingani pe, o ko kala noa koe I e tohi, o ko tala noa ko ene kakato ko ai tala noa ia ke whakakaukau I e hu mai ai whiwhiri mo wakiri mo whekeri mo mea. Tene toki maurewa nau oi whoirea ko thinking. Pe I e ku whakarea tene toki maurewa ai whoi nau o e tau alu ko ki he vavanga. He ko whoirea whakakaukau literally, te ate ki whatatako, whoirea whakakaukau literally, o pehe. Ko e tauhanga o mai hawhahinga mea, pe ko ha mea pa tau pehe. Ka weki he, literally, I he uhinga epistemologically speaking, ai te tau pehe. Ka we, mai e mori impa mai hapere. Mori kulo ki he, mori le mata, mori pala ki he. Pa ke tau mea kwhai, ko e whatongia leo e whakakaukau whatonga, ai e ke kau ki he, Ko e ku poini, o ku ikai ke whaia ha thinking ia I e uhinga whapapalangi. Kai o rewa ke tau tāna ke ato e whiwhiri, wakiri, whekeri, aigo o ko ui ko instrumental concepts. Ko nau tolu e te nau o mai o ave whakakaukau, ke nau o whai ai fo I o wau I e wawanga. He koe kutala noa koe I he tohi wawanga o kupehe. Ko tau alu koe ki he mā ke he tau kei, o ku lava e whakakaukau o alu ki ai. Pea ku tau lava ngā oe ake instrumental concepts ki he tau kei, o ku tau lava o mai e whiwhiri mo e wakiri mo e hakiri mo mea o ngā oe ake ki he mā ki he tau kei. O ke taime ko ku tau alu ai koe ki matau. O ku tau lava toi alu mo e whakakaukau mo ene u lea mea ngā au e ko ia ki he wawanga. Ka koe mea ni koe o whai ai fo I ke he mo a toi whakakaukau I ka noa ke wawanga whakatonga. O ku ikai ke lava whakakaukau o kolosi ki he tau kei. Ai isa harai whare. O ku ikai lava wawanga ke kolosi ki he tau kei. Koe tamakau ne ave wawanga hano ere me niti ki he tau kei o ku ave ia e he whakakaukau. Koe tamai ko ui o ku tapu roll a ene whatongia. O ku whatongia ki he, o ku ni hanga hoko e mo he pa ku lava alu ki he, Ka koe wawanga, he kei kia taimia te tau kala noa whatonga pa tau pehe. O, moa to ai talo koe nā mo mou wawanga ki ai. Koe wawanga koe o wau hangena ke ki hanga o ki whakarika mani nai. Koe o wau o e tau taha, koe o wau o e lilo, koe o wau o e lala. Pa koe ko hame au whai whakakurupu. Pa koe kia tai mea te tau kala noa ke wawanga o tau o mai o wawanga whakakurupu.
o tau lava whakakaukau whakakurupu, o tau lava Oi. whiwhiri whakakurupu, o tau lava wakiri whakakurupu, hakiri whakakurupu, ka wika ke tau lava wawanga. Ko fo i toi mea koe taha o ku toi ke hea ia wawanga ia i uhinga e taha koe fo i koipe. Hangia koe whaatanoa koe e mau fina e ki e mau tupu ake. Mo mana tui koe hu ki he wani ku hu tau taha pe, koe ke wha hu whakakurupu, ko koipe. Maka tū ngā peia, o ku pe hea wawanga, ka ke ki lo lai tā noa kau whoki mai. O kou toi nofo eni o toi i e alu ke volimi wa o whakawhehui pe koe liliu ko pe koe fo i lea to tonu ai whakakaukau ki he thinking ai kau pārangi pe o kui kai. He ko smahino ka te au ia ko pau ke tā naki ai whiwhiri, wakiri hakiri mo unau ko ia ki he whakakaukau kai toki lava o tātau mo e thinking, o tātau mo e critique, o tātau mo e examination ai uhinga whapapārangi. Kai ke ka koe kumawhana pe koe whanonga te o tānoa. Kai tuku mua ke toi whakafoke atu pe e osi pe ta whewhoki aki he ahoni. Sau. Ka taki, koe mea kou kore atu, koe kore atu. Toi whai mai mea o tānaki. Toi whai maa tānaki pa kou whaamu ke awhanga tuku haki. Hanga mua whamata lai mai ai hingoa o studio, ai wawanga ataloa ke ta awhanga tuku. Ka ke toi hu mai pe koe whai maa tānaki he mea nau tānoa ke eika. Ka ke toki hanga o conclude ak mo awhanga tuku ake ai hingoa whaawhawha pitoini kou sio ki ai. Ka ki mua ia nai o fwoi tānoa nai o ku mahu inga pa moni au pito o tānoa mai ke space ki e wā, pe koe wā, hange ko fwoi whakamahino ko ia, o kou tānoa pe he e tohi ka kou sa ia o toi, mantiu lahi ume e tohi pe ki ula waha o tānoa ka atoa kia kinau tō, ka kohanga ko toi hului mai ume au kasi he tohi, mi ho whakaukau pe koe inga koe tau whetala aki, o kou whia ai koe na ke hului mai fwoi mea koe au tala mai ke whakamahino koe mea kotoa pe oku iai, oku hoko, oku liliu, oku hoko ia i he space. Aia koe tau kawe whokia e tohi. Aia koe kawia e tau kawe tā e tohi. Ia koe tau kawe tā koe tohi koe mea kotoa pe oku liliu. Pea koe taimi ia mo e tā, koe fwoi mea ia e tau kawe e tohi, o ku tau whakatupu me e lili. Koe konga pe lili ukaku, ange ko lau tau unitize mai o whakahingoa koe o no e pongpongi, koe ka hingoa ia mea koe ia ina tūra koe pongpongi pe koe don pe ia. Ka koe tau ai ke tokoni ke he tau mahino, mo tokoni ki he tau ngao e aki. Ka kou whawhoke atu ke toi hoka atu pe, pa ke a whangatuku, koe tā whangatuku mo o ni heni. A whangatuku mai wawanga ata aloa studio, o fwoi hingoa, e kumahu inga. Maari, malo o tito e wawanga tupua. Koe hiki atu ai o mātua, pea mei ho mau ki i atin. Pea o hui kaito iai hataha ke whoki mai ki tongani. I he nāku nofo peo o tauhi e o mātua, i heni mau. Tau te tongi mai mo e te hinata mo ku o whewhinu. Ano tauhi e mau o mātua o a, ki he e mā hiki atu. Pea kaito iai hataha heni. Pea kou whakau rewa ke whoki mai ke ki api mai o hake ai mau tōruo. Pea mo ku ki whakatoko waka mo ki whamiri. O hoko atu e nā ue heni. Ke whoki mai mei musiro. Pea kou hana rewa o whakahingoa a studio, o ku mau langa teki i whare heni ke hoko koha ki kewari. Pea mau langa pea mau ki studio o ngā ue. Pea o koe ngā ue pea whahingoa rewa koe wawanga atao. O mātunga ni pea mei he ki eri au mau iai, mo sistemi ko tau whonuan. Koe roa ko tau wawa. E me collect o hoko koe iai. Koe uhinga iai o hingoa. Koe iwi, koe reo, koe ongo, koe paoa o tonga.
ko hifo ia te me he mama. Fo mai i he sense. Mare. O whakakaukau. O marato unga, he ki konga kere kere ku mau nofo ai. O ku koe konga kere kere koe ku mau iai koe. O mau i he no pere o fia la ke papa ko whahai. Papa ke ia. Te moe. O ku eke mau ko wanu ha le. Pea koe konga kere kere o ku ui ko paia i mā opo. Pea koe wharukunga kakai o ku mau i hen i paia o mā opo. Koe whekaukau aki whakatoko. Mare. Nei hanga he motua tauhi whonua o mai ai kā i ngā te nau o mai o kumi mo ui hen ki hono ako ai hako tupu o whonua. Pea koe tupunga ia koe e ku ui hen o wawanga ataloa. Koe whakataha mai ai no ngahi wawa, mo ngahi space. O hoko koe ki i studio fo mai ia ki mau tolu kau mea tu whaiwa o i ngā aue me ke ni ui ko wawanga ataloa. Ka kono uhi ngā o e wawanga ataloa. Mare Pea ui ai te koe studio o wawanga ataloa. Malo apito e lo au. Ai au ku ha. Io fausico. Ia. Koe wawanga i e whaosi. Ke mea i teia he tangatai whonua mo kakai o kano mai. O hui kai mā wahe ia pea mo ngāhi iongo. Mo ngāhi iongo o whapōnua. Compassionate ai o ai whoia. A whoia whapirita. O hoko koe passion, te hoko koe e te ngā ue, te koe te prep. Aia o ku tribe ko toe u mea e wahe mama. Ka kou whakaosi te ki ai, o ui kai mā wahe ai ngāhi iongo, pea nei he wawanga. O hono whalu kufua ia o e anga, o e sio ai motu an, pea nei ho mau i studio o koe ko wawanga ataloa, mo whakakaukau o i wawanga. O nau whai taha ko toa ai. Malo pito wawanga. Malo pito lo au hasau pea o ku whakawhiwhia au pito o ke whaosi mai o tara noa ki e ingoa o studio pea o ku ongo ke te au ai ngahi uhinga a mo'o ni i mea mai ngahi uhinga o ku ongo ki e loto e tangata i kai ngata ai ko tara noa ki towhia koe na o no pere whira ke pā konga kona mo iai, mo uhinga na ne o mea ki mo toru. Koe konga o haawea, pea mo ia haawea. I whikaukau aki pe mai no pere mo i hono towhia, pea tau whawhika iai. I tala noa maari e koe iau, tau whikau aki ai haawea. Tau tue alupo, whikau aki e tue hangana. Koe hanga ia e tau whikaukau aki whakatonga, pea kou whamalora pia, o kou wharanga manatu mai ke ongo mātua, o kou whatang pe na toka e whimaari e manonga e ki, na tau wheo pe monaua, pea na toki hiki atu, pea ma whoki mai ki heni, pea kuongo ka au kuongo au pito, ai tala noa i o tutu uni, kia te koe i he mahu inga, o e kere, o e ongo mātua mo e kere na e ohake ai ki moutoru. Ta toki hoko atu, i he kaha u, ka kou ofalai atu te koe, pa pe ke serene, ane whoki atu, o whātu ke sei, whinga kou whai, ka mā oto, pea mo e kau lo au i he tawhaaki koe nā, ka kou ofalai atu, ka e tuku ke vete ai ho tā waka, toki tuki ho tā e whe. Mahalo au pito. Lame mata foi! Alo pito. O whātu kia te koe pea mo i se ane mo tā. Amiri koe. Mahalo. Hey! What do you do? Hey, yo, yo!